Yang ngol ke magosirum de lagap Oktubre program fix na nai. Dan ngolo angonga 8,500 per collection idu tu ai. Nong me nama adil collection imulai. 5,000 Noidom apud angong gedare tu 8,500 ngo agippa ke 10,000 ko BM tolikune ai. Ano labal kanne minne de Dai dong ai. No ko bilain dong. mo 5,000 di 5,000 adil lo bilain. ido min Oktubre lo min ngo bilame Adil lo bilain no Oktubre lo bilain mai adil lo bilain. ma emilo me atitalo ngo bilay kapila ngol katalo magosirum de Oktubre de lo kompom mang Dar numunam poto me lo pe emilo ngo bilay 5,000 na kapila ngol to research kote ina kamang onga arapan na mana Oktubre mo nanigalo ngol kalaga pa na nan de ipala onga ngo taraga manong adilo kom Oktubre lo magbosirum de manay palagi mang kapila Oktubre lo magbosirum de adilo kom pom mang Silo ido inputo 11 May to ai 11 May ai 2025 ai October 25 2025 lo madongolo magosirum celebration ila pamdun ai na da nulu na mandu na da galat ma ido mol ko 5 months ko time kadu da ai kadu pa minda nul minda mandu na ma time no kayam kito penda de 5 months ko kadu na ikol mo kain hai do no pondam kan kito la de ikol mo kain ikol mo kain me lokila October adi mo na ko kadun 5 months 5 months Hello me minda me 11 minda dam mo ikol kain dem no kanam kamang de kemen ngolo 5 minute time kadu da ai October talop idom onga ngo mandong mana ngo to 5,000 to ngo no bilay biya idom adilo pa bilain na ngo kaja ko mandong Oktubre taro pa to ngo bilame ay October talop ko bilain dam no ima pala ngo Oktubre taro pa bilay din bilamay din dam ngo min kayo October 25 talo may program matut October da magbosirum de mak dam ngo agduk idom October 25 talo imen at ko bilain na waran madala ko mo 5,000 bilay idom da magbosirum de mak da kana ko mapaka nong na magusurum de madelo manay pa lang imen adelo manay pa lagi undang pukito da me atelo manep lagi dong me polo me polo de 2026 lai 2004 lai 5 lai dalong molok kamana nai kapila magbosirum ingko na de kaman ngolo de 2026 me tal manay pa lagi nai ba ton sig me lai mana da kamana Kupak 2025 min de ngol manay pa 2026 manay pa ngol 2024 manay kan kumay da time ka boda Naman 2026 may talo manay pa lagi nai pacha ngo da kaman mulo magbosirum de Oktubre wa ayen da kala